guys, welcome back to my channel. Hari ini saya tak main game. Saya dah kena hack. Kamu tengok ni. Okey, nama dia ialah Azim Gaming. Saya tak online tadi, susah. Okey. Guys, tolong viralkan kepada YouTuber semua. Aku Azim. Tolong viralkan kepada siapa-siapa. Tolong ya guys. Saya minta maaf. Tolong ya guys. Tolong ya guys. Oke guys, tolong kan bayarkan kepada siapa-siapa. Oke guys, dia bilang I don't care guys, please guys, tolong bayarkan. Ya Allah, guys, tolong kan kepada supplier baru saya kena hack guys.